Lyabashomesa ku rw'ishomero ya Katonya Primary School muri Nyakishenyi omwishaza ya Rubabo mu district ya Rukungiri nibetombwita ahubwo butagira za kamina kandi ziriho tuziri hamutindo imbera za kuno ni nizo zimwareba nko kwibiri tuna abana binji hano bishomero konka toilet sininje kandi neziriho tuzibonire n'abeshya tune toilet turakozesa irinkaro korombe tabonire kandi twazikozesa twena abashija n'abakazi aho kwa tuna abana binji kandi toilet sininje kandi ziri mu mberambi tuzibonire mbene so tobere turetenga kugira ngo tutungera twine konka uburyo bwo kuzibona nibwe tutine inundi minjo oto tutwineho turakugwa baziri then government era turaganisa etahishiriza ibiba tugambira mwe tuje tutegereze nahati tukabana twabagambira toilet si twine Katonya twine abana binji munonga twine chetago cyo kutumbekera za toilet nkashanga toilet ze bari bombekireho zikaba zigwire zikagwa abwe itaka kuba kunaka ko ryoro bimunonga bari kombeka toilet yatobera tino bwoba nkayatobera harimo abana ni basa kugwa mu ushange haza ikizibu abebembezi kurwo mucangeki nibagira ngo batwire nibatera umuranga hanshongeji nkonka byona byabe byabusha nkaka chiko ka school management committee kakwatanisize na KPTA bakahandike baruha bajiteka umukanso y'Igombora ya Nyakishenyi kenga kanso twajigambaho kandi twashanga tutarajibasa kurya budget y'Igombora kupera berinche tukagezaho twahandika ibaruha twajohereza mu district council ya Rukungiri kugira ngo batekateka ishomero rya Katonya. Anxious Ganshanga uri umuhezi wa DEO nagira ngo ebyamagara umwanya ogu nibyerarekereza kunkana bija kutaho buryo bona kubitereza. And then we prioritize what do we do now, what do we do later. But basically for us, why we did not consider that, because that was not there. Naddala mu Katonya ku byobulamu tebibadde bulungi era tufunye omukisa ne twogera n'abakulu ngera tumanyi nti no bijja tugenda bitereeza kubanga tusanze toyite ziri bulungi naye zo tugenda zikolako. Omakura gandi ekanisa egi neshanga umugombora ya Kahunge mu district ya Kamwenge kandi abo bwa hati nibashaba batura kubaha emikono kugariza hiramzo lyabo. Abakristayo babehireyo kugira ngo bimuse kanisa nsiyaka konka bari kubujimitizo mu nda yeyindi mwene ukwe kanisa yituru kushomera amaterwe ekiti hati ntushasha abwo kuburaho kushomera abahona nibajanga nubwo bamazire emyaka 2 yonka batandikire kanisa egi ngo kandi obwa hati tubarukumanya hayiba kuza kutandikira rero shutamisa abakristayo bibiri bitu obwa hati titukamanyiri nibaza ko barashute barananka barashomera nkae turi kuza kushuti ko ruciko nyensa kare okureba ahi bakubasa kuba bari kushomera bashawa abakristayo babere bavumo kandi mukwatanise bije kwatanisa ko muherezo ahubwo muri mugo kombe kogu muri mugo muntu omwe takabasa kwekwatiramo ngo yamara ahubwo kikanga gwote kibireho namazima kitugarwize nyuma twatubya musinde kombe ka permanenta kandi turi kumanya mutira turamize amasiko gabo bwa hati gasigira mu bantu kubirukangirira gasha kanto na twine na Dan Basibi.